Githagathago kiria kirigiceirie ugai wa mugunda wa eka 2,000 itura-ini ria Kisiriri mwena wa Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia niguo undu uria utumite aikari gucokania ndundu magietha anja kana njira iria mekuhuthira niguo gukinyira kihoto kiao. Kila jambo yote Kenya Aikari aya maugite makoretwo magiikara na wagagu muingi kuona makoretwo makiamukira mikana ya kuhamurithio kuma kuri andu kiumbe hamwe na maabitha amwe ya thirikari, ndeto iria maugite ibati guthuthurio. Bwana Dio Peter Ng'eng aondokee mambo ya hii shamba, mambo ya safea ati kuletwa hapa. Tumesema hakuna safea anakuja Kisiriri. Hatutaki na kama wanataka, kama Ng'eng akona uwezo ya kuriseto watu basi ya riseto. Aipoa wakuja mapema. Tume ya corruption washughulikie hii mambo ya hii shamba, kwa sababu sisi wenyewe tunajua shamba sio ya Jenneng, shamba ni ya Irene. Ya Norman, Irene, Naida Norman. Jenneng akona shamba yake imefichwa na kina Ng'eng. Kwa hivyo tunataka serikali kuu iingilie maneno. Kiehana ihoru mothiu-ini mao ironania kuhinyiririka kwao ni undu wa uritu uria umagomeire kuma hindi iria mambiriirie guthagathagio, makiuga ona mageria guteta mationaga gutu gwa kumathikiriria. Ndiratuo muhoi niki na nyani atano kani nderutagira wira wakwa ngwara moko nginyari na ni muthirikari turori atiriri andu aria moe watho nio mokite kubunja watho. Riu ita riria riho ni kuhurithania andu a Kisiriri tondu riu uyu aroiganenie ageta kundi ino agacoka ageta kundi ino boka mucii githe ti kurwa mekurwa. Kumana na ndeto ino muingi uyu ni urahinyiriria thirikari kumateithia gutuithania ngucanio ino na waria marathoga thayu mwena uyu mang'ethaniro nao na watho. Mbona wasungu watoka Amerika, watoke wapi? Watoke China, wakuje kukaa hapa Kisiriri na sisi wenyeji tuambiwe tuhame. Tunahama tuende wapi? Ikiwa kuna mahali wanatupeleka, serikali kuja tuonyeshe sehemu tunaenda kukaa. Sababu hatuwezi kukaa kama ndege. Hatuwezi kukaa squatters tukiwa nchi yetu ya Kenya. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Laikipia ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.